ana shaling no won ana bako gorje no bi kon dial tikaliyan kamana le roda ka jari poda me kamen chalat gwase me kanongiya ken yaman walle shankara ka pay bakel ronki na dangro wide jandangro wide bakel bi kori poda na chalat honorable potkang jo dan chalat gwalo ge dan chai nan gwalo ke ko luk chaje luk ano ka chenga kel ka pay bakel ronki dangro bakel le wiki juba ban madan le roda gwase ban je linkel no ngumi ci tuok no bi kono ken kon wen ya mi jira ma jidit gwas ma kono online tv go rejen o jender channel de support de subscribe ko de notification bell de je twine ko mi chatike lar mi ci bare da chwa mala shi be ke jika pet gwada me ka report ana chalat ka bu kon dia la ling ler dang ro ti very important goro ba nywa ya kel ko ken go lengdien ler nyam bala jen manana chalat honorable potkang lere rew de bano right kamanana chalat kum United States ken we dana ci kum kirim yadi ci ken reja ka jen manana chalat kum United States jen gor mono banyo ko kon kel gwasamane chana je tok jen kui honorable potkang potkang chol ngai kon yala cha yen ke jen gwasi dana cha yen ke je kel ke doctor machar gwa mi chaje nan gwa luktin no ke jelat ma changa kel ka pay bakarun kin dano yinaro bakel ci potkang ci rach nyamnat ka do badanen chaje gwen ke je do ba cha gwen ke je shela de george no eno jen do badan en yanje ke je jeni politically motivated allo jeni shi ki kore dana ci tuwo kan nasa jeni shi jen jene political interest manana yan keje kuma kirmi yadit ga jom chalat gwase me jene man chalat ke chane yen keje kir jene look mala me cha ta in ke 2018 no ba we gwasde ke baji implement ngai kon diala no implementation of 2018 peace agreement a very important long kan diala quantity rewika South Sudan ngai kon diala ko jen jagmal ko bitino mi chaje yar ci me lokir mi yadi den tameno jen der jer yaleka chagu jino na me ngu chagu jino jen kir jaram dan logo bi malba wen yam du no ci pot kan ko la do ne do ba dan en yan ka hajene man yan ka da jenen cha yen lo raba yan ka lo cha target cha target ke je gwasme shenge dane cha yen ko kor me ci kor me je to ga nasir chalat reti jen me chala reti jen kan ne diala ko keno kono tige kel den ci naben ya cha pot kan cha kamra reti jen cha pot kan cha warar cha Stephen Parkour ba cha kamrar ko Stephen Parkour ne jen ne ka gwade dan cha yen je me ngai kono cha yen lo jen ko ram kel ko kuma spele ayo ke spele mayo jen cha kamrar kan dangro cha kati cha pot kan tich cha jogo no antama mi bene ladime mu yelat kelode be berar rei tijien be bela be ben rare lor telemi bale ragwidu sie jiram kelandan en siriek shelat cha jogo no men blat kenyam jeneni kame nana cha laren potka cha jo jina biela de jojo no nene ci jien ka kuma spele ayo anjina ben ka kuma men de kirmi yaditin na momenya ci potka shelok cha potka ngo jogo no nene jin be jin la Ramadan en bugwa Dr. Riek Machar bi kana la first by president chajo gwado mo bi kan bala dundu ci potkang ci la reno chelok an gwazo mo ci potkang cha cho loire tijen cho Stephen Parkour cho no bala kwer mon ko le la interim chairman keje ko ne ken yamane tingu tere tijen ci ka ta ganen ko ken
but ko jen she no no bala ramadan and bi gwa da kam char bi kan cha law che bra ajen ku pot kang la lar no ne me a politically motivated o ko connecting content na ajen o madar bere wi ke so Sudan so cha gu jenodi en badil target en pot kang ko chelu no bo gwa da kam char ba jakan ka chelu no hen ba tiai ba we ka pa dun kirmi yadit ana mo korwade cha pot kan jako ba lele ba target den cha pot kan jogo no jin bejen retijen pot kan jen cha je threat ko jen de jomo keriya ke de jenak that was the first thing edan inshallah a pot kan chude shal kame Stephen Parkol cha position cha jakan den cha kamra cha chutrar cha pot kan na kuli jogo no ne mi e ku ko re dan chi to kan nasir Dio ga jeno teram de terar ko kon kondian I kondian de ne tereti gen all of us cha de lo jogo no jinna wer gwa doctor ring macha cha de lo la no mo dundo ko gor ke jeno ne dial bi ke jien ka spela yo bi kan ka kirm yadit den ti pot kan la no jen kwa target ke jemo ko chelo gon bo gwa dak macha be kan ka chelo gon en bane bala ram kel ka kum kirm yadit Joen cha target so na me a political motivated chen gwa first vice president Dr. Machaten chena dekan ko jana kwara ka jaram dan la kwara bana ka kuny mi chit kana mo jene jen decision da ne cha kan gwa da mo jene chu believe no jen kwa je target ko chelu go no bo gwa Dr. Machar bu jakan kene de content rejimo kene de content ka pa de SPLAIO te gane de cha target ti men channeling no wan ko ne de to ci gori den mat kel ke kir ci ka Stephen Parkol ka ne diala ko ken ci pot kan kela de joje no ne na gwalo ko mone jene ka gwa de dane korme je to ko je koron kina dangro je dangro de diech ka payre ke pay di kon gwado mo kela do ne ne te nyen ka nor wai ami ke de ne SSPDF so ne ci ne part of that gwanin nor wai ami ala local militia ke local use kan yin do ke de ne SSPDF shikane ce wona mo kel ajene kan involved tela kur Michel Ter and winimi tel mobilization michelat tel ne te bo te mo ke yono yene wi anyi ke kume kir mi yadi ke de ne SSPDF so na mo chela de jene ne kwane target ko kon tene ko kume SPLAIO chela de jene one ne kwane target ko kon chung ne ka kon lo yel ka Dr. Machar so kuje mo jene jen do dan le rode jen chala do no ken all the charges tin chala do chine na nak cha me cha ka kan jo na makeliu mi chi we ka siasa chete ka ngode kon roi na rudin ke kon ngone kane committed ka 2018 peace agreement da ne cha tan Dr. Ring Macha so na me akel mi chalat gwad da ne chroitin jene tel yuri kan ga top ano tel mi je mu kan lat ano chala te diala content cha gwen ga ke ka ni tel mu to mulat mitetin so na me di no ngaje no na me jonga a jow pot kang mi chalat ke chenye dan jene tele jele dwer ka te kono chudi lat jen kwa je target ko chelo gono ba gwa Dr. Machar ba jakan ka chelo gono jen ana ba betiay bu ka ki kirmi yadit ko kuje mo cha pot kang cha je luk ka jen changa mo cha luk mo cha nyok mu yot ka jen yam alo changa do dien bu kon jo dana ba lo lung nyok mu dong ba te ka more evident nyu do pot kang che der che la dong ba ga le nung ki ba ga nung gwa lok right now am right kone tele mi chal ke der mi chalat en pot kang ka tin dial kone lade ko joj ken ken dial tarin ke lu joje che gwa ni ne den konte to ko kor ka nasir ano na che right ke chol ton ba long ne te konte nang ke dich che right ke ki Dr. Bolmel la vice president ken de kon non ke kum yu gana wana nak na che right ke ki wuri chal pol nang a part of ne te konte wana nak che right ke ki Michael Makwelwet ken de kon e wana nak ken de ti awene ke wuri chal ke Dr. Lumoro ken de continue contribute ko biso Sudan but kor ke chimal chi ben ke ken de kon go jeno ba peace ba ji implement dio je la kon dial malalat ke Michael Makwelwet da kon ali raja je no jeno jen tela mal mu gore de bere wi ka Sudan
so ne me de jenaling ka ta dan en china mo je tuo ko je ka kuje mone cha lu cha je kap jok ko ba je lo lu ke chang do dien wana ka another report kuma South Sudan chicken roje chalat kuma US chicken rejak te roj me chalat ni kuma United States en one ne cha kuma South Sudan cha visa cha je restrict cha army embargo la army embargo la medical la ya ko cha ka ban lo chikum South Sudan che ko yo ko wite ko ken rewta to chukumi South Sudan che ka nyok che ka reject jeni che chuanko de visa na ko de ka restrict ka kan che chuanko de yene sanction abia mek ko bia ka gak ki bia visa na ko bia ka gak chenge chukuma America me cha right ne de ko de chidwol la ji United Nations tai dana shi dwol ka je me chala de wone ne an kuma South Sudan akane de kon logo jeno ba mal ba ji implement ramdan logo bi mal be nga e kim yadi so ko kije mo cha kir cha yi jogo no jini jenji ramdan an yer mal re wi ka South Sudan so ma ji to gene mi chukuma America shikarwaje ko chikene guje no tidi ala kon lat ke kir tel mi cha implement ni ka jen ta me dana e cha mal cha ta ngeje je tel we out milat ka mal ka je so chukuma kir mi yadi che guje no de man chala de kuma America akane sheto akane ku yin madana to ka ground ka kuma United States la right ken ka evident George mi chi rek chela den ba ka gar pinge nyin ko run mi chi gwade ben ba ka nyode ba ka president niam du ba jogo no kenti duer ko na chi duer na makana ja kuma kirm yadi ta jogo no akane de control peace spoiler kane de kondo ko jeno be malba ben ray wi ka South Sudan ka kuje mo kirm yadi dine na kane jikware akene ci kuma America ci ga dori kana lat kene kuma America chen che army embargo che de sanction chene de jago cha me cha ko chine ko ka me ko de kan South Sudan de kan secure South Sudan ku kan secure kan South Sudan ku kan secure ko bigan wer bigan ga nak ko ne kon ko target kan wore me ga kan kuma America ga kan no tele cha ga de sanction so nyu de jenode teriek teten ariga mo awo bike na biken kana ka jen mo kwala gor ke jen odi ba kum kirm yadit ba je dir tech correcting kona leda cha goro bu kum kirm yadit ba ngot kami leda de chit ketitine alo loko jeno bi malba bare wi ka South Sudan ajena kwala sanction ke je so na me amile ro den tema right corner kuma kirm yadi de no jina yin kuma merkam ci de goro bi mej bi ka gak ci de goro bi visa na ko bi ka restrict ko mal jatin kuma kiri e kan ci green committed e ka kuy mal ka tele mal menen ka de ko laro ne me jen mal jogra ko gor tele mal so mi ci kan me agenda na le rode ani bana jek kana da report biata kamal